Kasta latibiyag! Inawak dagito yan. Tapno isopay nga aramidet unton madamdaman. Insan! Si kamot tagin inaw ditan. Ket, apay, maiparit insan? Saan matkit di Angay, kamali ti sa ludsod ko, insan dibina. Damagag kumagayam no napanan ni nanang. Nasapa mat arimwal? Aya, amang ano napan nakitsenda. Ay, wan insan. Anya nga oras sa simangput ka nga 9:00 iti rabii, insan. Nakaturog kan ay, di simangput ha. Riniing na kumalata Apay kasapulan aya, insan. Amumut akanayo nak nga agbakasyon dito, inulakit di taad daw aya. Sa bagay matkit di insan. Mala, tulungan kan nga ginaw. Nanausan! Ay, baston ko! Ay, naapaw! Di ka ba't mangkigtot asika? Ay, unay ka matem, nanausan. Naglaka ka magigigtot. Agat-arak ka! Ay, yata yung manday na ang iwat mo itirubak! Ay, uwan kaya man niya. Nakainomag lang basit, nana. Di ka umasinag ko nakmanay. Ipang-urko kang kanay ti baston ka. Ay, pasensya ka, nanausan. Sino ka di jay balasang anapan ni jay balayo di rabihin, nana? Ay, wanitaw. No adda panggap mo nga agaram ka ni Divina. Saan mo nga itultuloy? Nanamat. Saan mo siguro takas no agaram? Ay, padrasam! Padrasam tay basnot ko kang kanay ti baston ka. Armam lagang day taarak mo. Manang usang makinumak man itidanaw. Sige na. Makinumak itidanaw. Mabiit lang. Ay na, talagang nabarutega ka. Agasamot ngamintan nagadu. Anto'y tidanong. Agmut-mut talang kamutlat taditan, manong. Uray kala agduling-dulingang. Sige, kanin ni Manang Osang? Ay, na yun ayan ni Manong. Nay, uminom kayo kiding. Ay, saan man pangarod, adeng? Ay, Manong Dulpo! Agawid kan! Sige nga rod, Erlinda. Ang subliak pamananwan, adeng ko napintas. Ala, agawid kan, Manong. Taing kakat maturong. Ingkan, Manong Dulpo! Ay, uwan. Inako. Bye, ading napintas. May Nay, wanitaw. Kasla nakaadokan sa itinainom Mala, umay kan. Naitulod kan, ije balay. Saan ang kapitan? O kapay lang tumagig. Alakit din, wanitaw. Itulod kan. Saan ko nakbay? Nagdagulit ka, kapitan. Talaga kaya madi ka madisiplinaan. Nalayan ka nga gilising. Kapitan, kinugtaran ako. Ano? Kaya't mo pa iti makaraman. Wano agawid ka. Kapitan. Agawid ako, kapitan. Ay, imbag man ta si kati nakakita ka ni Juanito idirabe ay kapitan. Wan nga rod usang. Amangan kit dinon niya manan akalukwan ti aramidan ni Juanito no kwa. Di mo pa'y lakat inikan iti pagnakman na day abarumba daw, kapitan. Ay, saan mo't usang? Madimot Kan maysa.
Mabalinyag baliw pa ni Juanitaw. Kaanon to pa nga agbaliw tinaigo mo nan iti arak, Kapitan. Usang, laglagi pa tay kunada pagsasao. Ti tao na amunat agamirais, magunod nanto ti ayat anasame. Barang nagbalbalew. Kanayon mat nga iso ti Pangulo ti riribok dito ayan tayaw, sapay kat kundi aram. Makaamiris to day jay usang. Uray po utem, kastalat ti biyag. Ay, sapay lakuma. Sapay lakuma, Kapitan. Hello, miss! Ha? Siyak ka diti bagbagang, Manong? Uwen, sino ba'y kumaading? Si kamot lang, dagit kita agad. Ay, aprosak man, tabok mo. Anay, at titakyang ko, tiniritir mo matan, ibatam titakyang ko. Padpadasan, Manong, tatukkulot titakyang mo. Anay na, gusto na itan. Malala, siya kung ti makaamaw, kani Juanitaw. Na? Imbaliktad mo ni Juanito, kunam? Uwan insan, bastos mat ngaming. Iso nga inik ka kun ay iti pagnakman na. Ay, talaga nalayang kamatan niya, insan. Ay, huwag gayam. Addain niya ni Manong Dulpo asabong parakin ka. Ha? Sabong? Amangan mat no parakin ni Auntie Osang dayta. Ay, saan? Para kanukin ka dayjay. Adanayon na pa'y at chocolate. Ha? Sika talaga. Kinan mo kung malatanan. Uwan, insan, kinisayak. Ang nang ibati akmat na, parakin ka. Di ka man insan. Kat inikam kumaan ni Auntie Osang. Ay na, sana mabalin ka ni Nanang Dayjay ta diabetic. Ay, umekakit din ta ibusan ta. Ay, sika talaga insan. Isumat lagayam alumok-lukmag ka. Kapailan mo't gayam jay kaanakam adipinsaan wano sa lakniban ti bagina. Ay, kaat no amuna ti agkarati dayjay, Kapitan. Iso aya. Inbalibag na mo jay loko awanitaw. Kasta aya, Kapitan? Wen usang. Bilibak nga raw. Tanapilipit na ti ima ni Juanitaw. Husto mo't, Kapitan. Tapno agnakam day ta Juanitaw. Kasano ngay usang. No agaram ni Juanitaw iti kaanakam. Ay, padasan na, Kapitan. Basi-basak iti sagad ti rupa na, no kasta ti aramidan na. Si kamot usang. Saan kumamot akasta? Ikan tayo iti gundaway nga agbaliw ni Juanitaw. No agbaliw pa Kapitan? Ay, apo. At datay pagsasawa ko nada usang. Ti tao no amunat agamirais, magunod na ti ayat anasame. Kastala ti biyag usang. Ne, Manong Juanito? Erlinda, daga din ni Divina? Ay, adda, Manong. Di ka kumagbut-butang ading Erlinda. Sa anak ay may dito'y tapno mangriribok. O may kulaan pasyaran ni Divina no mabalin. Sige, Manong. Sumrag ka. Ay na, agyaman na. Agtugaw ka, Manong. Tayabak ni Divina. Agyaman akmanan ading. Agyaman akunay. Divina, sa anak nga may dito'y balayo, tapno mangriribokak. Amok, Manong Juanito. Imbaga kanyak ninsan ko. No kasta, amomon ti gagarag? Uwan, Manong. Kat sapay la ko ma, taidjamon ti panagin inom mo iti arak. Kan agtultulo yon, ti kinasingpat mo. Ay, uwan, Divina. Divina, pasensya ka iti naaramid ko iti kalabas, ha? Tinapalabas kat napalabasan, Manong Juanito. Kas iti prinsipyo. Agyaman na, Divina. Apay asaan mo nga ituloy ti ibaga, Manong Juanito? Mababayin akmait.
Ngam mabalin ka di nga o may kantumanin sarungkaran? Ay, kat mabalin lang ta, ah. Ngamtay ko na akon. Idyamon, timadi nga aramid mo. Wen, agyaman na ka, Divina. Agyaman ako unay-unay. Ay, Divina, balasang ko. Apay, ante. Agdat-daton ka di kang kani Juanitaw. Kaslakas ta, ante. Ay na. Agal-alwad kay ti dayja Juanitaw, Divina. Di kay madanagan, ante. Kabailak asalak niban ti bagi. Ay, sa bagay. Nakita mo't kit din ni Kapitan ti inaramid mo kan kuana, ah. Ha? Inistorya ni Kapitan ti panang baliktad ko idikin ni Manong Juanito, ante? Wen, ay na, nagsaya atan. Alila ni ante. Nagtatawa pa eh. Kasanaw, kat si kapay a babae tinang baliktad iti dayjay nga artak. Ha? Si kakadiday ta, Dolpo? Ni manang usang may katawaan nakit din. Ay, kasanaw, kat itakalaang amakitaan nakabarong. At dapay nagdakkel asabong di tanay, ayan ti barong mau. Manang usang. Sarong karak ko man ni Divina, no da. Anya? Sige. Guray ka nga rod. Urayam agangas kapay dita. Si kamot ante. At katawaam ni Mang Dulpo. Kasanaw, kaslamot mapan makilamay iti kasta nga itsura na. Sa bagay, nadlaw ko day tanti. Ngam, jak nagtimtima ka na. Kat, anyangay mo, tinagsaritaan niyaw. Dayjay, anti. Sinanama, ngam imbagak nga ubingak pay. Ay, o na yan. Agar-aram maggayam at talaga. Kunak nga rod, asikalat ako man ti arman na. Kabalo ka man. Barang no si katima magbaliw kan kuana. Uray bakit akaon. Jak lapagan anaw ti artag akas kan kuana. Ay na, ante. Tay kunada nga rod. Itao no amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Nanausan! Ay, na. Siya kung ti mangawit iti pinalingkiyaw. Ay, nakunak adi nakikigtutan, tikulan ka, nay. Nay, saan ka matakikigtutan, nana? Nay, nabanglo ka ita, Juanita. Oo, nana. Saan ang amin na niyagbarbartag? Ay, kat nasaya at ano kasta. Ala, si kaman nga ron timang baklay dita sa nga sako abagas, tadyak mabagkat. Ay, una nana. Itulod kayo ni Jibalayaw. Ay, sige, nasaysaya at manan. Ala, awitam nga rudan, tamapantan. Nana. Nasayat man, tagman manehukan iti tricycle, Juanita. Wen, Kapitan, isulaang mo katrabaho. Ay, nasayaat day tabaraw. Tapno saan la day ta agbarbartag ti amam. Saan ako niyagbarbartag, Kapitan? Agpalukmagak man kidi. Ne, mayat ano kas na ti panggap mo. Tapno maliklikam ti arak. Kanayon da nga ro da kantyawan, dagiti sigot aka inumak iday. Ngam, jak kita ni kaskaso, Kapitan. Gusto day ta, Juanita. Bye-bye am ida. Nang runa, no dakas lang ti pangiguluan dakit ka. Ikaw mo kit di tagtrabaho. Wain, Kapitan. Kan agyaman akmat iti panang bagbagayo kanya kiday. Gapo iti dayjay. Nakaamiris ako. Kahit agkidawak mat iti dispensa iti panang kabil ko kun kaiday, Juan. Wan, Kapitan. Amaw. Sa bahali ti madlaw ko ang makagapo, iti pa nagbaliw mo kahit. Nakababain, Kapitan. Wain, nagbalbaliwak, gapukin ni Divina. Makitam. Sige paro, ipakitam iti kaadwan, at talaga ang nagbaliw kan. Kung nada nga rudan, ti tao na amuna ti agamirais, magunod na ti ayat anasamay.
Kasta latibiyag baraw. Insan, kasla naragsak ka mata sinarungkaran ni Manong Juanito. Apay insan, madi? Ay, saan man, Insan? Agure ka. Agayat ka kadikan kwa na? Kwa insan, medyo. Ha? Uy. Siguradom tirik na minsan. Amom matabarumbado day chay. Ay na, apay awan ayat ipagbaliwan ti may sa tao? Wanangam, amangan naging sisingpet lang. Mabali na kasta. Ang panagkita kat seryoso mat insan. Ay, basta. Balaagan ka, Insan. Nabayaga sakit ti ulo ni Manong Juanito ditoy. Wan insan, kat agyamanak iti palagip mo. Ala, ikak iti kanayunan apanawan amang ipakita iti panagbalbaliw na. Mayat Divina, amwag no adamat laing gasat ka. Awan matkit iti maibagakon kan ka Manong Juanito. Ngamin, talaga adakkel tinagbalbaliwam. Ha? Kaya't mo asawan, awan namnamak? Saan ko mat nga bagbaga akasta Manong Juanito? Ngamin, sapay la ko mat. Taagtali na uden ti kinasingpet mo. Agtultulo yan ti panagbalbaliw mo. Anyangay nga ro, ti pangadeng mo, adeng. Di ka madanagan. Di ka dagdagan. Agyamanak Manong. Kas lang amin, awan namnamaken ka, ading Divina. Apay anay bagamday ta, Manong Juanito. Anya ti kahit mo asawan? Ada namnamak, Divina? Basta lakit di saan mon asubyan ti sigod nga aramid mo. Mamati ak ngamin iti pagsasao ako nana. Ti tao no amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Divina, agyamanak, ikarik, agsingsing pitakon. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao na amuna ti agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Gimatangak iti rice cooker lakay. Daytay dakkelan tapno ad-ado ti malaon na. Apay nga gimatang ka. Kat adapay mo tayo rice cooker tayo. Saan pa'y mo't anadadaal? Amok, ngam kayat ko nga adda naka-display di ta makikita. Tapno inton adda umay asa nga ile, makita da nga ado ti gamit tayo. Kita man, naka-display da amin. Anya? Adda toaster, adda pressure cooker, adda rice cooker, juicer, kanda dumabay. Wala ang di talatan ti pang-ipanam iti kwarta tayo. Kastala ti biyag, lakay. Iso nga rod nga agtrabaho ka, tapno adda maigatang iti gamit iti balay. Wala. Agper kilo ka mat iti bagas. May mayat matan day tay may sakaban a bagas ti gatangan, tapno adaw. Di ka nagkaragatang iti per kilo. Ay nalakay, bay anak kadilaang, taamok tar aramidak. Malala, makaammo ka. Agyamanak iti panang bagkat yu iti TV ha. Ay, mabit lang. Taykan kayo iti tangdan nyo. Atoy. Ay, agyaman kami. Agyamanak mat. Ay na. Nakagatangak matlangan iti dakkal a TV. Magustuhan lakit din nilakay ko inton sumangpat. Nagatang kunti kayat na agatangan. Nagpintas ngagpaiso deta nagatang mo a TV bakit? Ay na, alakay. At dandakkel a TV tayo. Jay basit asigod a TV tayo, ipantan iti seledta. Wala na. Taday tadakkel, iso ti pagbuyaan tayo dito'y salas. Ininot a makagatang tayon iti appliances tayo, lakay. Wala. No idi, ket dandan idi tayo mangan, sanitan. Kastala ti biyag bakit?
Agda pagbaliwan ti amin. Wen ngamin, naadan kameten iti natalgad a panggadan. Wen bakit? Iso ati aramidem, saysaya atem ti trabahom. Di mo laukan iti kalukwan, tapno agbayag ka. Talaga mat dayjay a Victoria. Talaga a papaapalan na. Agasam, nakagatang manan iti dakkel at TV da. Kaano lang idigimatang iti rice cooker da. Anya? Papaapalan na ka? Katuan mat, nakagatang manan iti appliances da. Kahit Ay lakay, naskan a makagatang tayo iti dakkel at TV tayo. Jay flat screen. anya? Amok itano apay nga agkaragatang ka iti appliances. Apalam ni Victoria. Ay saan ko nga palan? Ngam kayat ko lang nga ipakitakan ko na. At ikabailan na nga aramidan. Kat kabailak mo. Dakas nga apal dayta bakit? Madi dayta? Saan anasayat dayta? Anya dakas nga apal? Laglagi pem tay kunada apagsasao bakit? Tidakas nga apal, pakadadaulam. Anya? Iswadi ka agapapal? Madiday ita? Ay na, talaga akas tala ti biyag a Laura. No ide katawan maigatang mo iti appliances mo. Itakat adan. Gapot ada nga rod pagbaliwan ti biyag ako nada. Kat pudno may. Anana. Adon tinagatang ko nga appliances may. Ay kumpleto na. Ay kas ka ni Victoria. Nakagatang manan iti dakkel a TV da aday tay flat screen. Nga rod. Amok a papaapalan nakladay di a babae. Ngam di na mo gumatang aktumat. Anya, gumatang kantumat. Ipakitakan ko na akabailak mo ti gumatang. Anya? Na. Gumatang aktumat iti dakkel at TV mi. Tadi nakat ibaga nga apalak launay. Ay, saan nakasta ti ugali ni Victoria? Nasayat atao ni Victoria. Saan ama nag-aapal akaskan ka? Sika, manag-aapal ka. Amin kit diya makita magatangan ni Victoria kat gatangan mat. Anya? Wen mat. Idi gimatang ni Victoria iti washing machine. Gimatang ka mat. Kat imay mo imparparam mag-idi dito'y store ka. Idi gimatang ni Victoria iti refrigerator da. Gimatang ka mat. Taad nga rod igatang ko. Gapuday ta iti apal mo. Ang mala, sapay lakuma, ta saan ama diti ibo nga day ta akinaapal mo. Wenana, saan ko matapapaapalan ni Laura? Talaga lang amin akasapulan mit appliances. Kan may sa, ada nga rod igatang ko, di gumatangak. Iso, mat. Kan agim impedak met, nana. Adalatamot basit ama iduldulin ko ijabang ko. Wala. Kasta tinasaya at. Saan ko apapaapalan ni Laura? Tadyak ugali ti kasta. Ay, sabali talaga ti ugali ni Laura. Ang kasta la ti biyag Ada nasaya at ti ugali na. Adamot na alas ti ugali na. Kasta la ti biyag. Makitam lakay. Ay na, nagpintas na itinagatang ko a flat screen at TV. Nagdakkel. Nangalam iti pinaggatang mo. Di kwarta tayo ijibang ko Inruar kon ta iso ti inggatang ko. Anya? Apay ngay? Kat saan mo't nga importante na ita paggastusan? Saan arumba nga inruar mo ti kwarta iti bangko? Gaputa para iti panagadal to dagiti anak ta dayjay. O di agbangko tamanan. Ay, nagalas talaga ti ugalim, Laura. Apalam nga min ti kaarubam. Iso akasta? Saan ko nga apalan ni Victoria? Saan ka di nga apal dayta nga raramidam? Saan mo ta? Ay, Jack, kaya't nga gatang ka iti appliances.
Mawatam! Lakay, narukupan ti adigi ti balay tayo. Iso amay mayat no ipasimpatan ti balay tayo. Sige Taglaw nakman iti pagpasimpa tayo iti balay tayo. Tane, amang ano delikadon. Wen lakay, uray basit lang ti balay tayo. Basta nalagda ko ma. Bayan bakit? Tapat aray maanta to'y balay tayo. Kan agpa-extension tamatan. Tapno medyo lumawa basit. Wen, pa-extensyonan da Victoria ti balay da. Talaga Anya ka di ti trabaho talaga ni Mandaw. Apay nga umas asensuda. Natalgedan ti trabaho na ijay syudad. Amangan kit di mat no maisan akamang ti sindikato ijay syudad. Anya. Kasta ti atap ko nana. Amangan no kamang ti sindikato day taman daw. Wano saan? Illegal ti trabaho na. Ay, di ka agsasao iti kasta, Laura. Tama isang makkalaang iti dayta. No kasta nga rod, anya ti trabaho ni Mandaw. Taapay nga umas asensudan. Ay, di mo damagan dayta. Basta ti amok, natalgedan ti panggedan dayta. Agimbabak ng damot. Ay, kuno nagpipintasan ti kawas ni Victoria. Saan ka day? Nagpipintas dagiti blouse na, kanti palda na. Agraman chinilas na. Naggapumat iti kinukusit. Anya jay nang nagkuakinukusit ako nam, Laura? Ha? Ada kiti medyo adayo. Amo, kasyak ti pagsarsaritaan nyo. Awan ti madi nga imbagbagak, Victoria. Ni Laura tinag ko na, at ti asawam kano, kat kamang ti sindikato. Anya? Kwa? Dumanon kan nilakay ko day tanga imbagam, Laura. Umas asinso kayo kano nga main, Victoria. Kat nalabit, kamang kano ti asawam iti sindikato. Wano saan? Illegal ti trabaho nila kay mo ijay syudad. Kasta ti kunana kanyak. Kat kunak mat asaan nga agsasaw iti kasta. Tama day. Amangan no pudno akamang ti asawam iti dakas at trabaho. Iso nga ado akanayon ti kwartayaw. Naggalasan ti ugalim, Laura. Makadanon day tanga imbagam iti asawak. Bayam lang asawan na ti kayat na. Awan matla ti maganap na dita. Apal na laday ta. Masurunak namin. Bayam lang. Mauman to. Tinapateg. Awan ti kinapudno na ti bagbagana. Wen ngam panang dadahal day taken ka. Nadalos ti trabahom. Sa ita, ibagana kit din akamang ka ti sindikato? Bayam laeng ka di. Mang opisina ka ijay syudad lakay. Saan ka akamang ti sindikato? Ay. No saan pa'y lang agsardang dadya babae? Amangan numatibab ko. Di uray man agdinarom kami. Pudno ka de, Victoria. At asawam kat kamang ti sindikato. Ni man Laura tinangibaga kanyak. Anya? Nasabat ko ngamin itay. Kat day tamat ti ibagbaga na kanyak. Iso mas dawak. Nagdakas talaga ti aramid na. Paiman? Ni, papanamaon. Saanan amabalin ti kastoy? Anya ti aramidam. Sa anak nga agdarum iti barangay. Ngam ikak iti pagnakman na. Ay. May mayat lang no ikamang mo iti barangay. Tapno dinan ulitan pa'y. Saan amabalin ti kasdi nga aramidan ni Laura, lakay? Bayam lakta ka din. Isupay dayta pakaburiburan ti panunot mo. No baybay akti kasdi nga aramid na. Diad addanan. Anya nga ro ti aramidam? Ikamang kon iti barangay. Anya? Saan amabalin adadaulan na kadayja a tao? Taawan ti madi nga aramid mo. Pare, sa kun ti makisarita ken ka, tapno saanan adu makkalpay ti parikot.
Diyak kaya ti gulo, pare. Isuasikan ti kasarita. Saan na ti asawam? Apay ka di pare. Himayak ni ti balayo, gaputa kayat kakasarita. Bagbagam ko mati asawam. Ngamin, dadadaulan nakmatan kadagiti tao. Ha? Iwarwaras na kadagiti tao nga illegal kano ti trabaho iti syudad. Anya? Panggap ni bakit ko ti agdarom iti barangay, ngam linapdak. Iso at kasarita ka, tapno saanan na dumanon pa iti barangay da ito eh. No siya, awanan yaman na, ngawarayan niya pa iti bagbaga ti tao kanyak. Gaputawan mo ti kinapudno na. Ngam ni bakit ko ti apektado pare. Saan na kayat ang madadaalak iti imatang dagiti tao? Gaputaan na lintag kanumat ti aramid ko. Kuwa pare. Sige, bagbagaak ni bakit ko. Sige pare, bagbagaam. Tapno sardengan nak adadadaulan. Maditikas jay, pare. Saan ka di apod no, timbagak? Agrason da pa'y lang aming. No di kag balbaliw, di nak to iramraman no may sagmak ka. Anya day ta sasawam? Laura, kaamuman day ta bibig mo. Tanusaan, pakadadaulam day ta. Anya? Ha? Pudno amin nga imbagak kontra kadaman daw. Kaamam day ta bibig mo kunakmanan. Tanusaan, day ta ti pakadadaulam. Nagalasan ti ugalem, Victoria. Ibagbagam kit din nga idarom nak ka na. Ala, idarom nak. Takitaak man no asino ti maabak. Tapod no mat nga men, anila kay mo kat kamang ti sindikataw. Iso nga adaw ti kwartayaw. Kastagaya mo? Anay ko! Kinaramutam ti uta! Iragdarom, tasay ka nga atrasan! Anay ko lakay, tirupak, napgas. Kalpasan at tinupakan ni Victoria itigam na nga itlog ang ginatang na. Kinaramutan nakpay, kat ay na nagapgas. Ang piglat to daytan. Idarom ko ni Victoria! Idarom ka! Daytan ti ibagbagakken ka Laura. Tidakas nga apal, pakadadaulan. Gapoy ti apal mo ka ni Victoria. Nuan nga laditan ti isaw-sawang mo. Anya nga ita? Anay ko, nagapgas tiro pa kang kinaramutan ni Victoria. Sapay nagpigsa tinamayan na ng karamot. Ay, anay ko lakay. Sigurado nga agpiglat. Dinagalasin tiro pa. Ay, nagalastan. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tidakas nga apal, pakadadaulan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Apo, kaasyan nyo to'y bulsa. Kaasyan nyo to'y bulsa. Ay, agyaman ak, Apo. Naynayunan nyo kumabot na. Hindi maak-isustintin lang kay limbabas. Ay, Apo, kaasyan nyo to'y bulsa. Salamat po mga bulsot na ito. Salbag. At damang sipsipot kanya. Salbag kita. Apay ngamin asinirip ko ti intay tayak apag tinagan dagiti lumabas iti idimusta. Salbag at talaga. Nanang, agawid tayon. Ha? Gusto day tayo. Agawid tayon. Ada ijay tay kotse ni Erning. Ay, saan nakamakilugan iti kutse? Magmagnaak na agawid. Nay, imang, adda ka pa'y laang dito'y pwestong? Wan, imbagta na uray ka. Agkuyugtan. Katuan Gamapay akay kayat mo ti agpakarabi Kahit nasip niya, di dalan tayo nga agawin. Din agasnak ni Bibian itay. Di kayat nakat agawid akmatang ngam nagkadkadak. Kasta aya. Imbagtadda ka. Talaga nga inururay ka lumabas, Rosalia.
Data talaga ti agkapares. Taday, marigata nakamag na. Tapi layak nga raw. Idinto ta sika kat makakita. Hustawn, di mon baliksen anabaldado Manya, intan. Nuwan kompot ka di ti abagak. Agyan ka di ta sikigak. Di ta medyo likudak Ay, imbag taada ka, Rosalia. Di mo't ngamin nagsublin tay ubing akan ayon akakuyog ko nga agaway. Taga-ano day dyan nga ubing aya? Taga bukod. Bukod binggit ka no. Ay, nay. Adayumot basit at ipagaw-awidan na no kasta. Nairwamang sa maysa. Kasla balay na mutin ijay balay. Isumat lagayam. Panlaw ti ina ni Tutoy. Agawid man kan saan jay anak na, mayatlat ta, di na birukan. Kasta aya. Daimbag pa'y gaayam ka na tayo, taoray ada diferensya tayo. Kat ipat patag tayo nagiti anak tayo. Ay, kas kanyak. Najak ipat patag ni Vivian. Naan anusak kumaaya, ti umay agmas-mas nga ag itig-igid ti kalsada dito'y bagya. Ay, wan nga rod. Kas kanyak mat Ay, oray la, nakalkal yon. Tuy dapan ko iti katitil. Ay, kaw, amag na. Ay, marigata na, amag na. Naapay kat nga main anaglikod tuy may sa dapan ko, Wan nga rod. Naan ano kanumot day tasakam, Rosalia. Kaslamot nagang angawan ti pan nakaitao maun. Tanagsungani ti tinurong dagita dapan mo. Pababasulap day di mamulaw. Nablo day ti asakak, idi ubingak. Idi pinailot dak. Day di naanang ko. Di na nandadlaw, akas tamot gayam titurong, dagiti dapan kon. Di nalakit nakitan. Kasano ang makita na, bulag nga raw, day di inang ko. Wan aya. Sige, pardasan tan timag na. Marabiantan iti husto, no kastoy lang. Nanang, mamin ano ka di nga ibagak nga isardeng yun dayta? Di kay ka di masikuran itit surayo? Nanamay tayo mat. Ay, di ka man kundi sa uakas ta, Vivian. Laglagi pa ada ito nga aramidak. Tinagtataudan ti pinangpadakkel ko kan ka. Aging ka nakaadal ka. Wen nga rod. Ngam itata nakaadal akon. Huston. Isardeng yun. Ay, di pa ikat. Basta. Itultuloy kung daytoy aging kat matayak. Sustinirag. Anya? Anyan tulaangan ti sawan dagiti makakita kanyak. Papyularak ijay sintraw. Kanuray ijay Burnham. Ijay Cindaan. Ijay Session Road. Kanaminan apasit ti syudad ti Bagyaw. Mairupaan dak dagiti tattao. May saak abulag a makitkita da. Dayta tiga puna, adiyo kayat ti agbaliw. Anyan tula trupa kon. No addaag ko na iti. Nene, makakita mo tanjay bakit abulag. Kunadan to. Siyempre Nanang, addaak nga anak yu. Di adalag. Napintas mo't ti panggadak. Maidayawak to ta ibagadan to a pinaoperar ko ti matayo. Iso ang makakita kayon. Nanang, agbaliw kayon. Isardeng yu ti mapanagdaw dawat itilimos. Pero di pa'y lakat aginana ni nanang mo, Vivian. Ay, iti pa'y lang nga ibagbagak. Mababain akon kada kayo agagayim ko. Ay, kasi lang nga main inita ni J downtown. Sa inton kuan, matudwan. Natangkan nga ro ti ulo na. Sa bagay, bilibak mat iti kinapig sa ti resistansyada. Manmanong agsakit da.
Kasaritam tumanen. Kaasimet. Sika, day ti apay ko. Imang. Wag. Day man piluso to alakay to'y umay makin inagaw iti pwesto dito yan. Ay, ti katanos mo ni Mang. No siya ti sika. Ay, kaya't ko ti agtugtugaw iti unag ti balay. Professional mo ti anak mo. Ay, sa anak asa daw. Iso nga adda aklat ta dito. Aginanakakit de. Ay, saan? Sa anak pa'y amatay. Tapno aginana akon ako lam. At idog ti biyag, ti dakas aruot. Kunana. Iso ama siguradong anapaot ti biyag ka. Apay, dakas ka tao aya, Imang. Ay, saan? Saan nakadakas sa tao? Kastaya, kunaklano aklo na madakas ka. Ay, saan nakadakas sa tao? Ay, ang bayagak pa'y di tirabaw ti daga. Ay, Diyos kay, nadlaw naksakit ti dayto. Dayto yun, tibado. Ay, salbag. Naangpop samot unay dayto'y kain kaun. Ay, sukatak nga ta. Kasto'y tirumbang nga suot kaw. Nadungrit abado. Ken nauging-ugingan arupa. Kastamot dagiti takyag ko. Intan yoya. Sakti paray gamiti pagkargaan ti musyo. Awan, ala, mapantan tutoy. Ay, kastagayam ti itsura dagita matam. Itala nga makita, tay nikat yu day tanangisit nga iglasyo. Ay, apay ngay, kasla kamot na pulingan. Agkiram-kiram kamay. Ay, Diyos kiday tingawbing, tatila makikita na. Napulingan ka kadi? Wenno, agkamata ka. Ay, nagado adamdamagam, intakit daing. Ay, uray anyat ibagbaga ni Nanang. Masapul asya kung ti masurot ita. Madamdamalaang, addanton tay tangdanak amang ipanaw kadag ito'y pasig adulpet nga arwaten ni Inang. Iraman kon nga ibasura dag ito'y lata. Kas kada plastik abaso ang naputiputan iti goma. Dag ito'y ti inus-usar na idingag daw-dawat iti limos. Aging gaita, usarin na pailang dag ito'y. Ay, paibelang ko aminan. Mabibigyan! Naisaga na yun dagiti mapan ko ibasura? Ay, Juan! Umay ka dito, Iselyo! Sige. Punggusa mo da ito'y tarapatam. Inka ibasura amin dagito yan. Anya, awanan dagitay nadulpot abadbadaw. Ay na, awandan. Pinaibasura kon kan ni Selyo. Unay kan bibian. Nanang, makunkonsensya akon. Kakaasyan kayo launay. Saanan arumbang agpamarang kayo? Ay, Hustown! Umsyan nakgayaman. Umsyan nakitanta nakaadalkan. Di yun tumat maawatan ti kayat ko mapasamak, Nanang. Ay, saan nakmat maawatan, Vivian? Maawatan kayo. Ala, tapno maliklikan ti kunayo, asawan dagiti makamam mo kada kayo. Pumanaw tayon diti bagyo. Anya? Agaplayang iti trabaho iti sabali a lugar. Mapanta iti lugar, anam na maon yung awan makaamam mo kada kayo. Saan? Adda sa ni kwata dito, napaaddak babaan ti kastoy akin a tao. Napatag kanyak dayday, kaya tama po kaw. Nanang. Kastuyon, di nakairwamak. Iwaksiyon day taan nakairwaman nyo. Tatirumbang kada kayo ita, kat agina na. Aglang ay. Agbato kayo itinapintas. Takadua kang agpasyar.
Sa dino ko mapay ti pagpasyaran ta. Nakita kami noon ang napipintas a pagpasyaran dito'y syudad. Amin dagiti luglugar a papapanan dagiti turista nga Amerikano at nakita kami noon. Oh, di saan ta ngagpasyar? Mapantalangan agbuya iti sine, kan mang restaurant ta. Ay saan? Am-amudak dagiti akin kukwa iti dandani amin a restaurant. Bugbugawon da ka dagiti restaurant. Sa ita, indakit din kundi restaurant akadwa ka. Ay so saanan, Bibian? Nanang. Sa may saan da nga amaw nga daanak ko. Ay, awan. Maditi kayat mo amaaramid, anak ko. Bagay yun day nanang. Nagpintas nga agpaiso da ito'y abado. Ala, isuot yung matanday taginatang ko a sapatos yo. Tarumwar tayo. Mala, uwan man laangan. Ay na. Ay, maikawa ak lang amin. Nakabangbang ti masayop ko iti bagik. Sa anak ko na ang Oy, kitam ani mother mo, Vivian. Bagay na launa tinariba na buok na. Ay, wow! Imubing ka, nanang. Sika talaga. Oh, dagito yun na manicure ako kuya. Anya ti kulor nga ikabil ko a cutings. Uray anya di kan. Basta day tay bagay kumut May mayat no agpili kayo, nana. Dayta asol. Mayat dayta. Ay, saan nanang? Madi dayta. Anya ngay around. Dayta colorless. Iso ti-apply mo dita kukuna. Okay. Tapno amom, nana. Awan ton, ti makailasin kan ka, kadagay ti sigod nga mamuam. Ay, Diyos ko! Kas kamatla nagparitokin! Nagmayat gaya manak ko. Nagmayat tirik na ti ina nga ipasyar ti anak na. Nanang? Kunak no naragsaka ko, iti ar-arabidag, manipod pa'y pinanawan nak na iti amam. Gusto kagayam. Rumbang lang ang baliw ako. O nanang, katap no at dapay ang naragsak kayo, kan lumag-an ti barukong nyo, intay makimisa inton madamdama. Ti maudi amisa ti papanantan. Agdiretso tanton nga agawid, kalpasan na. Uwan man anak ko. Kayat ko ti agkumpisar kin ni Apo Padi. Kan kayat ko ti mapan agkarara, iti sango ti altar. Nanang? Jakon malagip, no kaano day dinaudi apa nagparintubang ko iti altar. Takasano, talipata ko di Apo Diyos, gapu iti ato, arigrigat ko, anang isaksakan iti amin, akasapulan ta. Iso nga ita, agino na kayon. Awanen, day di arigrigat yo. Nalpasan. Wala, intan nanang, ipagpagnatan. Asidaglaang dito yung parke ti simbaan. Mapantamakimisan. Ay, nakalaglag ang tirik na kanak ko. Yak mailadawan. Oh, di husto, ti imbagak kada kayo. O anya, agawid tayon? Wan. Ay, nabanug ako na nagpagnapag na. Nay! Imang! Si Kakaden? Naasino ka? Ay, di na kon mailasin. Ay, na. Kat no siyak da di nangongongat kan ka ejetsindaan. Di na kon mailasin aya. Ay, na, di na ilasin adagos. Kat itang tanggayam kit din ti dakulap mo. Kat siyak mo,
Jak mo na alwadan nga imbagati. Uy, agin bubulag ka. Kinunak. Katga po iti imbagak. Pinagsasawan nakit din iti di malamlamot ti aso. Impok ka mo pa iti. Matay ka lakuman. Kinunam kanyak. Akwa. Jay. Imbang aya. Ay. Nana, agkukuyog tayon. Awisin da kayo ijabalay mi. Aya? Uwan. Pakawanan na kapsa. Pakawanan na kitiday di anaaramid ko. Ay, unmot, napakawan kan. Amom, kastala ti biyag kunada. Ado ti diskarte, apagbiyagan. Nadiskarte ti tao. Kastala ti biyag kung kunada. Iso no kinudada ti kastala ti biyag, ure konformiditan basta agbyag ka. Saan daya? Ngam ala, pasensya kan nalagip ko lang amin itaket. Makita ka malayng. Amom, ay da maragragsakan na kada kayo nga agina. Kasta ati biyag. Kasta ati rumbang. Ala, intayon. Aw-awi sundaksa. Ali, sumurtak ijabalayon. Titan gagayam, tinaggipusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Awan ti liday, kalpasan ti panagbalbaliw. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Dulpo, lakay. Nakitam ka di day tay. Awan! San asyak ti pagdamagam? Awan nakita! Ay unay kamot ton, Dulpo. Diyak pala nalpas tay damdamagak, agungot ka man adagusan. Makaring-ring kamot ngamin, Rita! Ingayay! Ada pang panunutak. Sige nga, Rod. Ay, uwan gayam. Nakaluto kan? Agaw kan? Mabisina kan? Sige. Mabiit lang nga, Rod, lakay. Hoy! Natang! Lalagoy tinatang! Masidag ka man! Uwan, tata! Anyat gatangan nyo, anatan? Sana ka gumatang itinatangalakaw. Inton maminsan, di ka agpakalaing magmagna diti solar ka, Ni, dalan mo't dito'y, tata. Wen! Dalan no dalan! Ngam solar ko pa ilang na ito'y. At dakar bangak amang iparit iti asino man amagna dito'y. Ay, kastaya, tata. Katwain, iso nga amom to, no maminsan, Ay, uwan, tata. Sige. Shoo! Shoo! Woo! Ay, sinalbag mo na kita, manok. Akin manok, aya ka na kita. Shoo! Shoo! Paiman tapalapalan kayo laeng iti pinalsigam. Ay, di mo matpalabalan na kita manok ko, pari Dulpo. Nay, si kamad gayam ti akin manok ka na kita. Isumit lang awan sursuro da, ta si kamad gayam ti amo da. Ay, pasensyakan pare, Hanggang umay damat lang makikaaruba. Saan damat asimrak iti balayo? Dito yung matla paraangan nyo ti mayanda. Ay, uray pa'y! Tasular kulat taday taoy. Nasay-saya at siguro no aladam langan ti sular mo. Tapno awan ti makastrak. Na. Ape adiktaran na ngay. Sino ka amang dikdiktar kanyak? Andang? Si kaya ti mang pakpakan kanyak? Sige pare, panawan ka pa'y. Oy, Dulpo, agriin ka. Hoy! Abaya! Isturbo ka mo dito, panaturog rita. Agururok ka, nagpigsa. Katman ano ko man, agurok ka! Baybayan nagkadilatan! Sa anak nga rin ang makaturog, no, agururok ka kaabay ko. Siyak matante sana makaturog kita. Tayo nisturbo mo ti panaturog ka. Sinalpag kititi kastoy abiyag. Nagsimbang ti panaturog ko nga ministurbo na kitain. Ayan niya ka matanarita. Pasensya kan Ala, ituloy mo ti maturog.
Sana nga roden na makaturog. Alakat husto nga roden Di ka ungat nga ungat tama di tikasta. Kan maysa, rabi una yun. Kababain ka dagiti karuba ang makangagkan ka. Ay kat kastala tibiyag Kan awan bibiyang kau katagita karuba, ta saan nga isuta timang pakpakan kanyak. Ure agriya wag agpatpatdag, awan marami danda. Ni, nanang, da kayo matgayam. Sumrak kayo Agyaman anak ko. Umayak man pa'y lagpalabas iti oras dito'y balayo. Ay katuan Apag iso, madamati pa naglutok. Dito'y kayunton ang mga lidaw. Ni tatangay. Pinanawak iti balay. Agpupungtot. Manan? Unget nga unget di amayo. Basit la kang malik, umanayon apang bugbog kawan na kanya. Ay, unay lakit din ayan ni tatang. Lakayan, ngam isulat ta ti ugali na. Naunget latta. Ay, wen nga rod Nairuamak matkit din itikas din nga ugali na anak ko. Ngam no maminsan, maumaakmat nga rod, takas lang maibusmot ton ti pasensyak no kwa. Ala, baybayan yun nanang. Di yun tutupan no kas di nga agong unget. Tapno saan kayo nga agapa. Kasta talaga ti ar-aramidak, anak ko. Husto la ang tar-aramidan yun, nanang. Ala, umay kayo dito'y balay ko no kas di nga agong unget ni tatang. Senyor, idendinandak ta senyorak. May, senyor ka na dumenden kayon di tauna. Ay awan pa'y sursuro yung matatataw. No amoyo a senyor ti sumungad, dumenden kayon adagaos. Excuse me. Ay, unay. Daytoy tibahin ko. May sa senyor nita. Senyor! Ay awan pa'y urbanidad yung atataw. Sa baling aminan ka ti panawon ita. Ay nagbabastos ti tattao itan. Sana kasi idi panawon may. Nagdadayaw kung nagre-respeto dagiti tattao iday. Ay, Senyor Akmat, ngam sa anak anaungag. Nay. Apay ngay. Kurang dito Senyorak kunak. Apay, di mo makita si ka-driver. Di ka makawawat. Senyor jay 20 kunak. Kurang to'y suklik. Ay, pasensya kan tata ato yun ti sukliyaw. Ay sinalbag ka may. Saan mo abagay tagbalin na driver ta di ka makauawat? Ha? Senyor ko naglangaro din. Ay, excuse me. Mabalin apakidandan nyo laangan ti senyor akas kanya. Ay, di nagpagdandanain. Imon una ang gamitisi ka. Ken agpada talaang a senyor. Ay nga masenyor ak ngam itisi ka. Angam sige. Ay, excuse me nga rin anya ka mo ta? Agbadag ka pa matitisa ka. Ay, di mo kitain mo ti pagpagdam. Ay, pasensya kan. Suray jak nakita. At mumlangaro din anak ka tsinelas at ba't kampay lang ti sagak? Ay muleng-leng ka. Ay, suray! Gusto tata, yung pagsasawa ni ina. Kasi mat. Ay awan bibiyang mo. Abay, sikat imang pakpakan kanyak. Tako namlan asino ka mang balbalag kanyak. Relax tata. Ay sinalbag ka gini. Abay, asino kaya? Anyat ikarkarin mo, Abay, di na ka na mo, Nabagbag na agagmat lang ang sika. Awan ikarkarin ko, tata. Nasayata mo. Namlan asino kayo agsasaw. Awan magayam ikarkarit yaw. Fidel, insan, nakarwarkan iti pagbaludan? Ewan insan, umayak man pa'y makipagna dito'y balayo. Diyak pa'y agawid ijay lugar mi. Taado pa'y dagiti manggulgura kanyak ijay. Gapo iti krimen anak aramid ko. Oo, sige, insan. Sumrak ka. Ay naimbag man, nakarwarkan. Ewan insan, naikanak iti parol. Ay, nasayat, ano kasta? O sige, agnaed ka lang dito'y balay, insan. Dulpo, ada ibagak. Ibaga mo, no niya dayta. Magaturturo gayon. Ikataman ti naman nagpumpungkot musika. Maditikas talakay. Di ka pa'y umisam apulos. Basit la abanag, agungat ka la adago. Ay, kat kastala tibyaga.
Normal lang iti tao tagpungtot. Nga madimot no kanayon lakay. Adda pagsasao ako nana, tay tao ama nagpungtot, nalaka amayabo. Ay, agtala ka man! Agpakalain ka man ako nakaon. Kunamlan siguro ka man na namang bagbaga kanya ka. Kat awan mo't mate nga raramidag. Nalagip ko lang amin day ta pagsasao. Amang ay, maturog takitin! Tila malaglagip mo. Awan ka iskan na tayo. Oh, anya tala ko mading. Ay, turon, lumpia kanda dumapay, manong. Ne, nagadayo mo ti umay mo paglakwanan. Uwan atayin sarada mo, tantay dahalan nga agturong iti kabangi-iba nga barangay, manong. Ah, nilakay puldo ka de. Uwan, manong. Talagamot day jay alakay Uwan nga road, naguyong alakay. Basit la makita na bugkawan na kanadagos. May babain ka iti husto. Ure ado ti tao, bugbugkawan na kanukwa. Wen, nakitak mo't kit din day ta agalad na. Sige nga rod, manong. Labasan ka pa. Inakaglakaw. Basuram day toy. Imbasuram iti paraangak. Ay saan? Saan ko abasura dayta? Paridul po. Na. Asino kumanga iti mangikabil iti paraangak? Kat si kamot lati bastos akarubak! Saan ko nga rod ako kwa dayta, pare? Alam dayta! Basuram dayta kung naklang aruday! Ay, saan ko nga rod ako kwa? Loko ka na! Alam na tan insan, tapnawan ng tirivi. Ay, bagbagaam to'y kasinsin mo si kalalaki. Taad da bastos na! Ala, pasinsyahan yun. Sige, alaan min day ta basura, ng uray saan mo't nagtaod ka na kami. Aglibak kayo pa ilang? Ala, insan, sumurakan dito balay. Wen insan? Awan pa ba inyo akaruba? Sige tata, pasinsya ka yun. Kalma ko malaan. Kasano ko magagkalmaak no kastamot ti aramid ti karubak? Alaman! Awan kiti turbarida dyo karuba! Talaga kiti awan sursuro ti pamilya day tangadang. Awan urbanidad yung agkakabagyan. Tinagkwilyon, ayop ka. Mapunpunuan natin kan alakay Batan lang, ayop ka. Punlo ba? Awan urbanidad yung. Kastagaya ma. Anay ko. Idi pa'y lapas pasensyahan ka. Maglablabas kan alaklakayan. Ito'y pa'y. Gusto na siya na. Gusto na. Anay ka. Anyat na sakit, Dulpo. Nagsakit amin na pasat bagbagay. Binugbog nagtawanan bay na lalaki. Hidarom ko tawanan bay na. Nakisarita kanyak ti kasinsin ni Andang. Nagdarom ka. Sangwon nakakano. Talaga nga hidarom ka. Dandan hiyak na tayo ka po itinaramid na. Daytan ti ibagbagakken kalakay. Madingamin ti managpungpungtot. Tapakaisagmakam dayta. Kitaam ti napasamakken ka. Basit labanag, umdasan na pagpupudutam. Anya nga ita. Rita, bakit? Kita ang tilangam. Limtag aminan apasat ti rupam. Huwag nga raw. Ay, kurano patayan na kung na dyan lalaki. Ita, maamiris mo ti kanayon ko nga ibagakan ka, Dulpo. At ay tao ama nagpungtot. Nalaka amayabot. Huwag bakit? Isong agbalbaliw ka kuman. Ikataman nga minti kasta nga ugalim. Makigayam kakit de. Sana kasta. Ikarigatak agbaliw bakit? Ikarig anay. Ditan kagayam ti naggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Tay tao ama nagpungtot, nalaka amayabot. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag!